Arambay Tengol gi lusingba korong apa kuman Fiaro Robin Khairak pa mamadi atay lusingba sina Governor Ajay Kumar Balaga unadana tongan ko demand mapan yaw ba memorandum vision kray. A rebutal to Manipur ki baat hai na mithon ba live panel discussion nama Kuku Minister pangthokre state na wari ba isu se lada sak kitana ba panel discussion na se pangthokpani hai. Bosem na logdo na pangtholi ba social examination gi ngasi thokki ba social science subject ki question paper likway kray desam na chenabosing action local hai na taksilagi vote ki mai kai gi cyber crime da wakat kray. Indian Knowledge System IKAY in higher education ki matang da mininis masatha gadaba national conference ngasi gi governor na hokdokre IIIT senapati ki additional classroom su sanga kray. Amasung mga sa National Games na overall team champion yung title logo ng Kimki Puwari Baning Singdona. Landa mas ikitunga ito ng from Singda, Sanori Singinamit, Fangtong na kay. Maya mo kurum dyan ito may game pa impact news ni Jose Pungsa si Pao Mario Pao Singya na PJA. Arambay Tengol di lusing ba korong ang kuman Fiaro Robin Khairak pa mamadi atay lusing ba sing na Governor Ajay Kumar Balaga unaduna. Tongan ba demand sing yaw ba memorandum vision kray Raj Bhavan da unaduna Arambay Tengol gi mai kai vision ki ba memorandum aduda kumjale sini kulum dagi me ahum dagi hor ki irang asina maram orega maitai kaya ki punsi mang kray emung kaya na lanjina dana awa mai dari maram aduna lamdam asida mitop sangla pangak thong na bigi damak border fencing athu matam da loishin na ba hona biu kumjale sim sa pan yakai ma thoina besiar oiduna NRC sana hanba illegal immigrant sing deport tauba kuki militant sing ka tongdani ba suspension of operation handokpa poppy plantation manghanba illegal immigrant sing dagi AST status lokthokpa Arambay Tengol yaw na kulngak po sing phaba madi legal action lokhat handaba MLR and LR Act 1960 amendment tauba maitai mitai po AST status pihan nabi wafam sing yawri Governor ko unaruraga tholakpada Arambay Tengol gi Fiaro Robin Mangangna Governor ko unaba atuda Governor ki maikai digi positive oiba response pirakhi makoi memorandum aduda yawri wafam sing adu thabak to pangthok labadi makoi su India lainga ki warol sing adu thabak ta pangthokani haina phongtok lakhi Governor ki thajaba si full peace la ani habagi adugumba thajaba piri advai torga akoi da su mana request tori si kari haitare peace and normalcy lagna ba khoi me anu mating pangbiu an hojiki khulai nunglai me pikhanna ba khona ba sigi situation ji loir matunga highway akoi lei ba highway ni mak loi hangdoga akoi loi namak changna thungna ba yawa hana gi hana gum normalcy lei ba state ma yam ing da kolle ba ma dumba lei ba ma oina ba mana tu matun khonara ni argu the khulai thadok pasida kano solution purak bangam gani na Arambay Tengol thaja bi brap tai bi uba adu akoi kona matang sa hajar gi ngasi mak hajar thank you now we have some terms and conditions regarding the arms. So if the terms and conditions are fulfilled, then we will all surrender the weapons. Manipur ki tungan from sing ki lam do na lakhiba amadi luana yada ba mong da swinari ba khulai sing military digi manung da pikhalag na ba governor na appeal tawkhra ba tung khulai pai ba swina mari leina ba police station sing da khulai lep na kusin narakli Kangpopi district ta su Assam Rifles atop Central Security Force sing State Intelligence Agency District Administration ki kusam na tungan ba community ki lusing ba singa wari shanara ba matung ngarang numidang wairam pung map apandiki ngasi upung taruk phau bada kusu khulai kaya kusin narakre ICR istigi phangwa paw magi batungina khulai pai basina magazine yaw ba AK-47 rifle ama 303 rifle ama Smith and Wilson revolver ama magazine gal loina ba .22 pistol ama single barrel rifle ama improvised mortar ahom country made pull mechanism rifle ani mortar mapal 7.62 mm gi kap yari maru yankhai 7.62 mm gi blank maru kun baufeng handset ama hand grenade ama anti-riot rubber bullet kun mari bulletproof plate ani amasung tube launcher ani pikhalaki kulai sing adu state police ta kusinara kre hairi Bisupur district ki tongan police station sing da sule palaitina kusukulai kya kusinara kre police ta ki panga pawgi matung ina number police station da ngasi countryman SBPL mari countryman rifle ama DBPL ama 303 rifle ama magazine ama kapa yari maru tara manga TR smoke gun ama 7.62 mm gi kapa yari maru taruk hand grenade ama smoke grenade ama stun shell ama TR smoke shell normal ahum tim smoke shell not soft nose mari
tier smoke cell LR ama Valpeng handset ahum BP plate ama BP vest Nepal azol vest mari multi magazine post ahum amasung armor helmet taruk kusinaraki district asimaki Moirang police station dana SBPL ama DBPL ama magazine yauba SMG carbine ama 303 rifle ki kapayari maru humudra 7.62 mm ki kapayari maru tara high explosive hand grenade aba amasung tier smoke ani kusinaraki Pagawsaw ikai police station dana SBPL gun nama 12 bore cartridge manga smoke bomb ama BP jacket ahum helmet ani handheld baufeng set ama kusinaraki CDO Bisnupur dana magazine yaw SLR ama magazine ani galoina insas ama DVVL ani SBPL ahum magazine yaw 303 local rifle ama KPR maru kolumdoi 303 rifle ani .22 pistol ama magazine ama masak khangdaba magazine ama Lathot cell ama AK maru ani 7.62 mm ki ballistic cartridge tara M16 ni KPR maru kuntaret Chinese hand grenade ani high explosive hand grenade taret mortar shell ama stun grenade ama detonator ahum BP plate ahum best makal kun BP helmet tara mari frit mapan amasung khongrao ama kusinaraki hairi Impal West District ki sukulai khra ICR South of Pikhalakre khulai singado district police amate Assam rifles na miyam awareness ka apiduna hona badagi Pikhalaki bini hari Pikhalakra khulai singadi magazine ka konaba CMG tarani thoi magazine ka konana 303 rifle ani magazine ka konana SLR rifle ani IED ama 303 ki maru kuntra humdoi 7.62 mm SLR ki maru kuntra ni thoi amadi SBPL ki maru ani ni Ziribam district ka sukulai paiba singna kusukulai sing kusinarkre hairi security force kusinarkra kusukulai sing adudi 12 bore double barrel ahum 12 bore single barrel ani magazine ka loina 9 mm carbine ama anti riot gas gun ama high explosive hand grenade ama grenade launcher ani 12 bore ki live round kuntra AK rifle ki live round samag kuntra mathoi 40 mm ki illumination ama helmet ahum BP jacket taru BP iron plate ahum jungle put mapan walkie talkie charger cable ama amadi walkie talkie charger base ani ni law and order ki fiam laksana pagi demo security force and local khong thang manung sana Thawal district police amadi BSI ke pun matim amana district asik manung sana lang thel mamang laikai da laiba yum thong khuding da sangdor ti bohom pagi tapo sathakre Thawal gi SP Dr. S Bomsa ki pokta matung ina DSI SP law and order suras singelusing ba Thawal commando Kongjong police VSF amdi nupi police jaba pun matim amana yum kuntra mapan da sangdor mioi marfu taruk lo masak khang to ke loina na ti bohom patu da yum amadi ki number thada bazip sima nongmai ki sling wina suin da baman ba fi masung Funky Hari, Tibo Humbatu da Tingan Laikai the Lerema Bunker and security force ki Timadana Sidoki Hari. Malaywan Mamihat Mari Lane Manipur police na wanted Lautok of Tangzam, Tongamba Maite, Imphal is district police na Fabangam Cray, police Panga Powder, Tongamba sing around Midang, Imphal West Manusan, Moidang Pokmaning Laikai, Pabangam Kibani, Tongamba Pabangam Dringi Mamanga, Kanagoma Mana Pau Pirakotiki. Tongan from Kaya the Mahapupana Bari Sataki Hari, Nakalabaramda, Malangan, Mihat Mari Lane, wanted Lautoki Patopa Mui, Puring and Basu, Faranabaki the Mak police Makedi, Kanahonari Hari, Panbayabadi, Infaliski Manung Sanba, Moirang Campo, Laikai, Sahitra Mapan, the Gadi Balasam, Malangan, Bahat, the Senabani Haiba, Sagolmang Tiger Camp Village Taki, Tangzam, Tongoma Maite, Say, Kuntaruk Amadi. Sagolmang Lamboy Kulmakale Kai say Kutamato Suraba winning Sumba, Pudding and Belais, Amit Lang a say, Manipur police wanted Lauto Kibani, Panbay Abdi Tasiki, Tarada, Malangan Babu, Morang Kampugi Lambi the second Dabas in a Nomina Captain Halam Kibani. Manipur NRC implement tau IDP sing mayim da hanjalhalo irangi waroshin pura u haidana angka par relic camp ta sangya pamlok ri basing na wakat khongsang sangsing kre Committee on Protection of Mighty Victims Cop MAF Mori no sintana sataki khongsang aduda Mori Susanpur Sugunu madi kangpopi da lanjel lakiba sing na saruk yaki khongsang aduda village volunteer ngak selu no separate administration haibna sing bohai sing thaba play card sing su sizinaki Irang na awa pa halaba mahiru singida bo siba mahadeva mandir hairok house soy sing trust na laina ba yum amani lampi kin haina trust sigi sero laman hairi kudong saba sigi da mak tha sigi kuntari ka yupung mapan taba matan trust sida lakna form loraba khanghali Irang manung da namdana laukiba
namdona lakiba amadi lona yadaba mona sinariba khulai sing pikhalaknabagi matam piringai serakta kulngakpa singi mathakta security force na hen mathong sing sathabi yaning di haidana wakani pham sathakre wakani pham adu all manipur var association ambana sindana sara court mamang da sathakibani ambagi member sina saruk yadana sathakiba wakani pham adu da ambagi president puyam tomsana status da fiar lakraba matung governor na lokalagliba khongthang asi ambana taramna oi adubu governor na piriba matam asi yodringai da security force sina kulngakpa singa sathariba hen mathong sing asi yaring de masina status da makhata na nena ta da fiong kaya thol lakatra hai bi sing na balai mana masina asiguma thong sing asi lehana ba madi piriba matam asi sangtok hanaba madi su da leriba singbu sanak lonchat ngak na lahene bi wafam sing yaw ba memorandum amasu governor da pishin ki hairi Governor की एक्शन उम्मीद थिंगलकनबा लौरिबा खोंथांग से अखोय ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन उगली मरमदि करियो हाबा मतबदा मसे अखोय निहान हानबा स्टेट सिदा नॉर्मल से पुरकनबा खोंथांग नि हायदना अखोय चेना थाजब लै गवर्नर ना सिगी पीरिबा टाइमलाइन से खर सांगोक पिदुना मणिपुर दा लैरिबा कम्युनिटी लोइनमक से मसिदैदा थाजा हन्दुना मसागी अखोय की गवर्नर ना पामिबा पंदुंगदो यौबा यानबगी दमता टाइमलाइन से सांगोक हायबा मा लोइनना अखोय जि मदो अपील तौजरी दिगे सिक्योरिटी फोर्सेस की अहेनबा खोंथांग जिंजे मसे खर फाजन बियो लोइनना अखोय की सु दा लैरिबा मीसिंग अमसुंग सुगी क्लाइजिंग से मसीसु यावना मसी अखोय की कंट्रोल तौसनबा अमसुंग सिक्योर तौसनबा एक्शन लोकत बियो मणिपुर थोलिबा हना सुनबकी थौदोक सिंह असि की टेक्सा खुदिमक नरेंद्र मोदी अमित शाह दे बिरेन पुगदमन हाने एमपीसीसी की प्रेसिडेंट कैशा मेगासन हाइख्रे वाफम से वांगखेम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी नसिदना फौदेन काइरेंबी लाई लंपाक पांगथोखिबा जय बापू जय भीम जय संविधान कैंपेन हौदोपकी थरमदा फोंदोखिबनी थरमदा वांगखेम एसुगे एमएलए सु ओरिबा मेगासन मखातादना इंडिया दा मोदी की लेंगाक हेक लाकपा मदी स्टेट खरदा डबल इंजिन के लेंगाक लाकपदगी मियाम दि खमथेना वारे हाना लेरम लो मयाम अमा थुगाइने बहोनरकपा स्टेट अमगी तौबा याबा थबक सिंग अमता तौबा ngamhalaktre स्टेट असिदसु मियांग के लेंगाक अमा लैबा ngamhalakतबा मोदी अमदी अमित शाह ना हारि मखै तौबा लेंगाक अमा लैरमबना स्टेट असि खमथेना वारिबनि हाइखे प्राइम मिनिस्टर मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह मदी एन बिरेना थौसिल सोबदगी स्टेट असिद थैदबा थौदो कया थोकली ताहिदबा कया तारिबनि लंदम असिना कांखोंग साइरिबा पुनम की दायित्व पुंबा लुसिंगबा अहुम असिना पुगदबनि हाइने एमपीसीसी की प्रेसिडेंट असिना फोंदोखी A rebuttal to Manipur की बात हाई नमिंगथन लाइव पैनल डिस्कशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुरी इंटीग्रिटी कोकोमी ने सितना पांगथोखरे नॉर्थ ईस्ट सिदा लेबा क्लासिक होटल पांगथोखिबा थरम अदुदा कोकोमी की कोऑर्डिनेटर खुराइजम अथौबना मणिपुर था कुरमाथोय हेना सरांग नकपसिदा तोंगान तोंगानवा इंडिया की मफम सिंदगी मियोय कयाना इंटरेस्ट लौखी लौसु लौरकली अदुबु इंटरेस्ट लौरकलिबा सिंग असिना मखोय मखोय की अपाम नैरेटिव सिंग द पुखिबा अमदी अरानबा पाउ संदोक लकपसिना क्रिटिकल इशू सिंबु लाना सकिबा याबा मदी सकिबा थौदोक मयाम अमा लेख्रे मनम मतम अमदा ड्रोन बॉम्बिंग तवी हाइबदु इंडिया की आर्मी चीफ मसा यावना रिटायर आर्मी ऑफिसर अमगना ड्रोन बॉम्बिंग तौबा लेते हाइना फोंदोखिबा सिसु लाना सकिबा की खुदम अमनि हाइके अथौबना मखा तारतुना हौजिकती एनआईए ना कोर्टा फाइल तरप मतमददी बॉम्ब निफु हेना थाददुना ड्रोन बॉम्बिंग तौखी मसिदा सेनबा अमदी ड्रोन सप्लाई तरमलिबा मी एदु फारे हाइना फोंदोरक्रे इशू असिबु लाना सकिनबगी कैंपेन असिदा इंडिया की हाई रैंकिंग ऑफिशियल फाउ बयाउसिलकपना मणिपुर अचौबा चैथेंग अमा फंगलगा लाखलिबा असिदगी काकथोप ngamnanaba पैनल डिस्कशन असि पांगथोपनी हाइके पैनल डिस्कशन अदुदा आरके निमाई नोनी आरामबम निंथौकोसुम सैटरजीत होमेन थांगजम मालेम निंथौजाना सिंगबा मियोय क्याना वा nganki फेब्रुआरी की तंग 19 दिल्ली दा पांगथोखिबा दुंगलोबा मणिपुर की बात हाइदना इंडिया की यामना मसक नाइबा पर्सनालिटी सिंगना सरुक यारगा सिंबिखिबा दुंगबा थरोमदो यामना मपुंग फाना होलिस्टिक ओइबा एस्पेक्ट मयाम अमदा हानगी फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी जीके पिलाई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर सिद्धार्थ मिद्रुल यावना मखोने यामना फजबा मपुंग फाबा वाफुम खरा दुम फजना थंबिरक तारगसु नाकल अमदगी अतोप पैनल खरनदी यामना डिसइन्फॉर्मेशन ओइबा अदुगा अरानबा मिसलीडिंग ओइबा वाफम मयाम यावरा कांदा मदु इंडिया की लार्जर पॉपुलेशन दा ग्लोबल कम्युनिटी दसु मिसलेट तौखिबा याबगी अकीबदो अमुक थोलकपना मरम ओरकांदा मसिगी डिस्कशन से अमुक रिव्यू म तौबा मसिगी रिबटल म पीननबगी मणिपुर बु मसक मुन्न खंगबा मीसिंग असिना चप चाबा रिसोर्स मयामदो कोइन मोबिलाइज तौजरकांदा ngasiगी लाइव पैनल डिस्कशन से सिंजबनी बोसेम लौदना पांगथोलिबा एसएसएलसी एग्जामिनेशन की थोखिबा सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर लीक ओइख्रे एग्जाम होगतबा पुंखाय म वालिंगेदा सब्जेक्ट असि क्वेश्चन पेपर सिंग व्हाट्सएप की
ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯁꯥꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯕꯣꯁꯦꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯋꯥꯀꯠꯇꯨꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯦꯁꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯗꯦꯁꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯟꯇꯔ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ WhatsApp group amada ayuk pung 9:38 chhatpa matanda mobile number 9963854894 asitagi thagalakhi loinana all is goal haiba WhatsApp group asidana pung 9:58 thagalakhi bani hairi pung 8 da hogadaba exam asi pungkhai ma walingai matamdagi social media groups in the viral salak pasina maram oraga exam asi question matau karamna lik oirakhibano haibadu bosema mandi bari lenaba authority na tigat piu halogo sida senaba biu khuding makki matakta akanba action logdana mahiroi singbu aranba lamida pushina bahonari ba mioi singbu chapchaba para tambigada bani haina mahiroi lobasigi secretary general asina mari laina ba authority singda taksilakle exam conduct tawbada yauriba school singi OC AOC tongan tongan ma leriba staff singsina thamoi se kayam sengdrege sengasi thoibu thobusina tai habtar auna masigumse amona akogi खुनाइस्ता तौदुनबिदमक्ता बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन मणिपुर दसु असिगुमलबा सेनरीबा मियोसिंग से मसी अथु मतमदा थिगलकांदा मसोइदा फमम थोपा चरा चपचाना फंगनबगी पांदमदा होनबिउ चीफ सेक्रेटरी की मियेंग मखादा अखोई इंक्वायरी कमिटी में सेम याम सीरियस मैटर मोइना मसिगा हाइरिबा एग्जामिनेशन आरानबा पांबैमा तौनु होनरिबदा सेनरीबा मियोसिंग से मसी अथु मतमदा इंक्वायरी कमिटी में सेमकांदा थिदोपिउ Amaronda Thodosi Matada Bosengi, controller of examination Ayam Toiga. In fact, news ko na pada Bosengi Makedi Hosik Pangton of exam as a yam the Kanglons from the Pangton of Bohona Lagri Edebu, Kanamakana Bosembo being shut tail like a high big matago, Nasi exam holding it up, questions in social media that Hadok Pasi Haksun and Lawi, Learn Hodokosida Haktin and the Sen of a musing at the book. Fana Napa Bosengi Makedi is a cyber crime police station, a Wakatan Tijin Bahokre, Poliski Makedi is so at home at the Sen of a musing, Farakani, Habit Hazabale High. Loina hodok asigi matada bosengi oina sukari khongthang paikakani haibadu bosengi official singoi batu ba mipamama ngahaki matungda phamdana warep lawani haina phongdorake tamasi soida ngamdana free and fair oina pangthona ba hona jariba mayam sibu mingchat thiana ba honariba mayam dugi mathakta ain gi oiba chapchaba action lokat piu haibagi cyber crime da hek phangbaga khoina athuba matumda thajagre makha tarapda sugumba thodok asi tholaktanaba Miam Nasu section Mayo cyber crime da Akudi hack any event incident Topa Kudingi Akudi Matakta Library Judiciary Room da Koi complaint of Zagani Aduga sub action lokat Zagani Habasi Nakala Maramda Bosemna Lopa class and examination in Sistoki social science subject question paper leak Wiki Watok Namaram Orega Harib subject Asima cancel Tobi Warep the Hosik Public in a Lobel 3 Hina Boseng secretary is Jitilal Sharmana Founderly Hinamasakamari Lane Secretary Office the Pang Tokipa Paugi Mipamada Mahana Makataraduna Bosemda Kanglon Sum the Pangtona Bohonari by Exam Sibu Lana Uhana Bohonabada Senaba Musing Pananaba Borki Maketi cyber crime police the complaint Tokrabatum Boseng official of the examination committee go by Mipamama Pangtoli Haina Fondorokli P Namjoklung High School gi Mahiri Kuntrama Thoipo SSLC exam Thaba Pangan Kidabasi Haksin and Lawi Haina Federation of Students Organization Kanglai Park Pesoki Serol Lamana Fondor Pokalina exam Thaba Pangudra Mahiri Singi Torang Ama Marilena Basina Sinbi Haina Apil Torokli Low the Tinkrab Lalo Revolutionary People's Front RPFK Niputaruk Subam Mapokumon Independent Demand Day Gitaram Manipur Amadi status Wang Madaleba Lubasiki Amazon Lalmi Changlo People's Liberation Army PLA unit Department Amadi Station Kudinga Pangtokre Hairi Lubasiki Deputy Secretary Publicity Robin Kuman Naptadro Pasero Lamada Mapokumon Toromasi Lubasiki Central Bureau Gi Makada Labor Division Singda Lubasiki Firal Banner Abadi Angangwa Masugi Tawan Misak Sing Tietuna Miam Galorian Pangtoke Komona Sigi Mapunga Batorum Oina, Lubasiki Fila Labadi Nintam Yawalda, Tawaina Ponta, Pikraba Toba Singi Mapamda, Ekai Kumda Woodpamati Lubasiki acting President Ngobana, Manipur Miana Pipa Yaifa Pausel Patopan Mapunga Batorum Oike, Loina Pok Numit Asuna, Manipurda, Yellow Edi Kunda Minar Klaba for Punamak Amatuina Punsinduna, Ereba Miam Hidamuk the Mangil Tana Katopangamba, Nungsi Shana, Himina Babasung, my partner Purapangamba, Werason Haina Miam, the Yaifa Pausel Su Pirakli.
Lona Tinkrab Lalo Revolution People's Front RPF ki Niputarulak Subong Pokemon Toramase Impal East District Tongan Tonam Farms Kara the Supang Toke Lalo Asugi Lanmi Channel People's Liberation Army PLA ki Lanmi Singna Sarukyadana Pang Toki Patramaduta Ningtam Yawl Gidam Tawa in a Ponta Pikraba Tobus in Mafam Dai Kai Kumna Botki Namidas Kamari Lane Nangasi Yuk Angan Bada Impal East District Tongan Tonam Farm Singda Parties Gitawan Misak Amadi Pau Paring Yekpa Angangwa Masu Firal Amadi Banner Sing Lambi Sidai Sing the Tip Miam Tenaki Panbayabadi Manipurna India Tin Krabamatung Kumza Lissing of Sapan Upadramapan Ging Nasiginamida Sida RPF Linkat Kivani Zeliarong United Front ZU Kitaramangas of Rising Digitarum Defending Freedom Pursuing Peace Hype Tim the Pangtokre Heidi Rising the Taramadu, Mount Ararat Taliba, headquartered the Front Asiki Firal Sinkatana Hotoki Haina, Front Asiki Secretary Information and Publicity, Louis Gangmina, Kuyak Pidan Tadrapaserolamana Hairi. Sunday the Leba, Nepal Super Manipur Rifles Battalion Gi Havildar Amana. Chief Minister Ming Sui Naragataba Kapigani Haidami, Ohom the Gilpala, Contramato, you sent from Lokraga Handok Pidre Haina. Imungan Nabral Siragli, Luna Tabak Haidok Pada. Yarok Tabatiki, Sel Pitok Pinaba, Haidubata, Towning Butter O Haidana, Lotkiba, Havildar, Sigmatamari Lenabasina, Logo Besarapi, Hainasu, Imumanunga Taxilakli, Hinamasigamari Lena Manipur Press Lata Pau Missing Unabda Mio, Om Adugi, Imumanung Amadi Mio, Imumanung Amagi, Mio in Haiba, Sarang Pat, Tagi, Atopam, Bijeta, Kobaban, Pongoropi Matuna, Tabak Happy Haidana Sel, Lokiba, Havildar Si, Tawal District, Potel Manning Lakadigi. MD Taha Hussein Kawi, Apopan Lakitaba MD Anam Kawi, Rifle number 55800 Oiba Havildar Asi, Iran Sora Bakaksik District, Sugunu Bazar posting Tabani, Komzar Sini Tarama Pandalokiba, Tarasubamsung Taramatoi Suba, IRB the Tabak Hapigani Hydra, Sandra Kong, Sarang Param, some Pote the Labanaha Ohumdagi, Havildar Sina Lupala Contramato sent from Lokipani, sent from Madagimanunda Mahaki Maran Pagi and Lupalak Taramatoi, Atopanaha, Ani the Lak Taratara Lokipani High Asing Balenga Kitapak Toriba Mana corruption Toriba Si Ticket Pidramatic Saba Serapi Haina Taxilakli. Manipur Police Housing Corporation Limited and Saba Indian Institute of Information Technology Triple IT Senapati Dona Saba Additional Classroom Manipuri Governor Ajay Kumar Bhalana Sangakre Nominism Sataka Indian Knowledge System IKS in Higher Education Ibata National Conference City Hokre Torabata the Manipur Police Housing Corporation Limited AMDC Dongel Triple IT Senapati Board of Governors ki Chairman Professor Sukhi Urun Triple IT Senapati Manipuri Director Professor Krishnan Bhaskar Yauna State Si Masak Naraba Academician Triple IT Senapati Manipuri Professor Staff Amadi Mahiroi Kana Sarugyaki Tungda Governor Ajay Kumar Balana Triple IT Senapati Manipur Amadi Vidya Bharati Ussa Shiksha Sansthan Manipur State Kapuna Sindana Nominini Satakadaba Indian Knowledge System in Higher Education Gibata the National Conference Haudoki Triple IT Senapati Manipuri Swami Bipikananda Auditorium hold a conference Haudoki Taranga Mari Lena Governor Ajay Kumar Valana Haikibada Triple IT Senapati Manipuriano Bamatam Sunaba Classroom Hapsilak Pasina Institute the Lady Mahiru Singda Henakana Morgani Institute the Lebagasi Tongan State Rani Pandang Laka Mahiru Sing Butapi Tambitana Labagasi Mapung Hava Yumbi Moina was him Sagali Basimba Puning Tawaningaini Institute Asina Mamang the Mahiru Sani Rom Tamak Ledam Batigi Nasi Mahiru Satet Yankaida enrolled Tobungam Basibak Institute was asking about the management Kiasobat Togdangni Haina Takatki. Integration of Indian knowledge systems into higher education holds immense potential for fostering a more inclusive, culturally rooted and innovative educational landscape in India. The beginning is made here. Manipur has a treasure mine of indigenous knowledge and practices. The state is renowned for its traditional weaving techniques, producing exquisite hand-woven fabric that showcase the craftsmanship, artistic heritage of its people. Art of organic farming has been preserved for generations, ensuring sustainable agriculture and healthy food habits. Some of the things are being grown here which was seen as food coming from foreign countries only. Fishing practices in the Loktak Lake of Manipur reflect a very deep understanding of the local ecology and sustaining livelihoods, whereas it maintains environmental balance also. Advantage Assam 2.0 Investors Summit ngasi Prime Minister Narendra Modi na guwahati da hudokre
Eastern India na leibak asigi economy phagathanba da sawba hang lauri haina Prime Minister na phongdokre nimini ni sabda satakadaba summit asida ministerial session taret thematic session taramari loina sangi industrial growth amadi investment potential utpa exhibition am sapang thokli exhibition asida exhibitors ani nipuna sarap kadana state atu ki chakol agliba industry sector global trade partnership amadi MSME sector da ahen mieng thamdra utkani panbaya padi nimini kongcheta Prime Minister Narendra Modi ngana assam hek thumbaga Zoomer Binandini Mega Zoomer 2025 hodokibani Mathang soista break am losagi break matungda status ki tongan ton form sing da sanaroi sing in pang thok na kibaki paw madi Manipur samalang tongan ton bi paw sing puduna laksagi impact news mi eng tadon review Northeast ki ahan boina Manipur da leiba liver and gastro hospital ILDS na adom butaram na okchari aikoi gi checkshil laba amadi advance oiraba lying pathap asibu adom na thazaba thambiduna hakchang phabagi lambi da jangshin minas JJ School Gari Makhalekai Imphal gi academic session 2025-2026 asigi damak toddler class tagi hogduna class 8 faubagi admission form thajare pre primary mahiroi singi damak day care gi khudong chabasu thamjari hena akupa marol sing khangbining labasu school asidagi khambigani Bulletin sa makata papaw mi ang pijari State asina kumjali sim sapan mapudrama panda pangthokiba manga suba national games da overall team champion gi title lobungam kibaki puwari edu puning singduna lamdam sigi tongan tona form singda sanaroi sing inmit pangthokna kre Manipur sei malengi thak yona swakna ra sanaroi kaya puthopki dabak sautok saningai oiba puwari lei lamdam sigi sanaroi sing Manipur mani laiba ka sim malengi laiba sing mamang da sautok saningai oiba mafam kandra lagli haina governor Ajay Kumar Vala na state sing thakrai wafam sei Youth Affairs Department Sindra Imphal ki Kumalampak Sports Complex laiba indoor stadium da state ki thak ta pangthokiba sanari sing inmit players day ki tharamda phongdokibani tharamadu da governor na makhata na state asina sana khona bagi lamda lepalaitna mangsil thana sangsilakli state asina national games ta phangni medal singi masing asina lamda masi bolaiba ka sports hub amani haiba mingthona du phangli masi mating leba sanari sing puthopa adu kaktana nate infrastructure commitment amadi sports culture kaya lepalaitna kumang sausina sangsilakpa sina suni haike lenga ki maike digi status da world class sports facility lehena ba madi sanori singda quality labor training pinana ba sokthaba laitna honari haiba wafam su governor na thamladana khongthang asiki saruk amoina kumjalisini tarani panda status da national sports university linkhale masi leba kasi koina ahan ba specialized university ori sana ba haipasi aka kum laigani masida sanori singna poning hanthaba thawgumsi maiti pe laida pasu hanbla itna hona dana lamda masibo masak tapang am sanori sing oina na bahona minasi haiki taramadu da Uttarakhand na yumbu oidana pangthokiba kuntrani pansuba national games da sanagi medal phanlakraba sanori sing bu taram opkalena selge mana khosina dana poning thawatki loinana status ki masak naikraba veteran sports person sing da khodol pot pitrin kai khumna botki loinana tharong sarok moina wusu bane taekwondo ki sanori sina demonstration su utki the achievement is in Manipur, Piklabasu, Magum Yam, Lay Hypagi, Achoba example of money. Nasiki Numitasina, Landa Masiki, veteran sports persons brand, Ikai Kundaba, Kupagi, Tanjar, Makogi contributions, sacrifice, Amadi Lamdin Lamtakna, sporting culture, Achoka, Hanbada, Achoba, Mating Bangli, Government of Manipur, Magai Dagi, I have the Thagachaba, Amazon, Ikai Kundaba, Uchari. Big level players sing da in Tanzania badi narol sing Tanzania badi onno de le playati ning bat hundar baso no madi soi dana nangna onna zaba to ki mahi nahang phangani hai bisai koi wakolon da chen ge dawni tharabadu da saru yakhiba secretary Prashant Kumar na Manipur ki sanaroi singna sana khona bagi lamda laibak asigi damak loriba thodang su yamna thaganingai ni amdi sautho saningai ni masi khana lega ki bari leiba loisangna sports ki damak ta kan mamongda infrastructure sing senga sagat pakloina sanaroi sigi yaifana bathabak tharum kya su le plaitana thonari haiki tharamada da olympian thoibana mamangda leiramba sana bagi infrastructure sing ase hojiki batam masiga sanari bara haibasi naineba sangli lamdamasi sanababu pamjaba naha sing marwaina loijing loyada lairiba sanaro singna kudong sataba kaya thengnari haiba si mari lainaba department na yengsin bipa mathau tai sanaba pamjaba naha sing asi sengkat pitana lamdamasi bo
power house of sports ni hariba se amuka hena mapung phan si haike. Our government is working tirelessly to build world-class sports facilities, provide quality training to athletes. National Sports University was set up in Manipur in 2018. It's India's first specialized university with a national mission for sports education. The university aims to introduce generic sports science programs covering sports science and medicine, sports management and technology, sports education, sports journalism, and other interdisciplinary studies. I extend my heartfelt congratulations once again to all the medal winners and participants. To those who have won, continue to inspire others with your success. To those who have not won, I encourage you to keep pushing forward. London masida drugs nabagi sang wangkhalakli basi thingnabagi damang mafam khudingda awareness pangthokpa matam oire haina Manipuri Students Federation MSA ki President Hizam Roshan phongdokre MSM amsong Manipur University Students Union musunu sindana Manipur University Football Ground pangthokiba taresipa Manipur Players Day invite National Football Championship 2025 lexipiki tharna wafamasi phongdokhibani tharmada mahana makha taraduna Namasi Holiba Mirol Sinda Drug Landara Pacific Acton about Lekai Mera Pipe Masung Club Singna, Tungaton Matapasin, Paikat Pamatamori, Dr. Mangalakliba Konai Asibu Kanana Babadi Tungi Birol Simbutindan Kajang Dana Tamnaba Mato in Hona Ministry Hiki, Tarmada Mutagi President, KSS Narayan, Desang President M. Somorjit, Suki President N. Tanakumar, KSA President Vidyananda, Musuki President N. Suras Kumar, Amasung M's President O. Nikar Sanso Saruyaki. Sanaroi ama oinaba kunai asibu kannaba amani tungi manipur ama ohinaba gidamakta ekoi punamakna ngasi haiba numit asidagi mairak paibi club civil society student organization khudimakna naha kaya gi punsida 80% yaukhaba drug sijanabagi chang ase ekoi kallaga tungi miron gidamakta tungi manipur gidamakta semnabagi gidamakta supply reduction amadi demand reduction ase handahanabagi gidamakta school khudimakta prevention program pangthoklaga naha sing punsi asibu drug tagi ekoi kalhongnaba honaba ama ani subada treatment asi district khudimakta mapangani hana kalhalakanda nisha chariba mahiroi sing amadi sanaroi sing amadi naha sing asibu kalhaurakanda afaba khunai ma semnabagi gidamakta punna honaminarasi Lalong Manipur Thangta Cultural Association in Bunga Susanroshi in the Midpang Toki, Taramasika Mari Dana Association and Nono Putokpa, Sazelam Sung Tang Lighting Hanamington Production Sutki. In Faliski, it in Bungaleba Association Sally and the Pangtok Taramata, DSAC, Il Bungi Principal Professor as Amusam Sung, where Lalong Manipur Thangta Cultural Association, Il Bungi Director Padmasri, K. Sonato Viana Miokan Saruaki, Taramatu Mari Lena, Association Secretary Gurumayum Bumeshorna, and Namasi Ning Tambangak Pada, Sohotang Loram Niba, Tang Tagi Mahida, Sazel Gikango, Yamatotai, Sazel Nintina Tobana Sanorishi Masamo Fana Tambada, Natana, Apawakaron people Gamdibani, Lorena Horrible Mirol da Culture Marila Nabriba, Mahi Sangsing. Mahi Sing Nintina Kangan Batibasiyama Tangai Fataba, Amani Haina, Pondoki. Sanarishing in the Mid Infalis District United Clubs Organization as a Pangtokre, Taramadu Lupus in a Sintra Infaliski, Komba Nongtombam Lekai the Leba, BRF, the Crown of Pangtoki, Taramasi, Manipuri Mutaklaba, Yellow, Masana Sing, Kananabagi Pandanda, Amukogimi, Makada Pangtopani, Taramasik Manusana, Sanarishina, Friendly Football Match of Susanaki. Sanorishing in the Mid, the Long Bazar level issue ground Supangtoki, Taramasi, Imphal West District United Clubs Organization, Sinjamaitu, Lilong United Clubs Organization, Amadi, Lilong Youth Social Service Union, Gapunas Kusam Nadra Pangtok Kibani, Tarangi Manusana, Yellow Masana, Wadiba, Yubi, Lakpi Shusanaki. Taubal District so all Taubal District United Clubs Organization, Amazon Social Development Committee, Sing Tamna Sindana. Singtam Dalai by SDC Playground, the Sanarishing in the Mid Pangtoki, Taramat Saruyaki, Wangan Way Singna, picture of a Sinam, the Manipursi, Sana Konabana, Masak Talibani, Ipai Pusina, Tambira by Yellow Masana, Sing a Sibu, Ecoin, Yokat Gitangai Fade, Loyana, Vijay Saksa, Hibasina Maruoi, Masina, Saktam, Taka Durbin, have Wapam Pongdok Naki, Tarangi Saroko Boyna, and piecing Tori Sing the Bimasung Lam Mukna Pangtoki.
Manipur State Commission for Women United College Sandel Amadi Sirti Temjib Tam Surkhe Monsang Naga Students Union Punas Kusamandana Harnessing Artificial Intelligence Opportunities for Women Students Habihiramda Nomigaba Seminar Sandel District Pantokre Lambungda Labor United College Seminar Holda Pangtoki Patramata the Manipur State Commission for Women is a person Thomli Tingpam Monsang Manipur State Commission for Women members sing T. Chongsin Quairing Amasung SK Sofia Moyon, ADM Sandel MD Firoz Khan, Amadi United College Sandel Principal Dr. BD Tumdal Susarugyake, Seminar at the technical session da Sandel ki put safety official Dr. SS Wilson Monsang Amadi, Southeast Manipur College ki Assistant Professor Dr. L. Kilonina, resource person oidna harnessing artificial intelligence opportunities for women stands have asig matanda wangangki tharamatu mani laina Manipur State Commission for Women is a person na hauski matamsida artificial intelligence siya na matau tarakle AI asigi matingna nupi singa madi mahiru singi career amadi tongan bahiram singda hena kumang sausin na seminar se pangthok pani haiki artificial intelligence asi yam darkar re yam artificial intelligence ki mapanda koi si yam kano chawkhat pasi lage adubu koina pamjabadi artificial intelligence se karamna advantage na tarati disadvantage atuga artificial intelligence ki mapanda karamna nupi singi career da wairo moi empowerment da wairo moi se karamna nupi sing se chawkhat kadage haibase adu akoi nupi singbu henna chawkhat na ngai ge henna empower oina ngai ge si program si sinjabani Tangkol Furup ki baru barang hunbi ki kumai lutta fanit cycle es ki manung sana leiba Tangkol Furup na kundari ba mapau zingso kul pang thokri mapau zingso kul ki community hall tang thok bataram aduda indigenous people for Manipur president gungnau sang asang kasar mapau zingso kul ki headman lankui zimik MZBC pastor reverend ningam lankam sir sasigi haning pastor reverend mayon singh wasi kolosigi halla mani amaso miyo kyan sarug yakhe tharmatu ko mari leina Tangkol Furup ki oiba narkin sago isay sing pangthokhi Tharmatu saru yakhiba sang kasarna kolasi Manipur leiba khul singi manung da khwaidigi lu banan ba tangkol khulla bani khulasida leiba awada passing mingthina yangshin biraga sakhat khullama oheningi kanglo Furup khuding mak na makoi asoi basing khangminaraga punak hingminaba yaba lambi ama sem mathau tare masa masai kana ba khakida mak khallaga thabak tawpi matam nati haina phongdokhi Aina nasi si kumba 2025 jingsong mapau jingsong ke lungai ni sida masih opportunity law ga haini ni aduga si kumba luire phani lambda state asida awa thedari punamaksu hongbo weresnu kokbo weresnu haibase aida masi kino media mama nasu thamning bani adu khuna si adu masi kumba topa leiba mayam se promote pajata tobiraga government facility ningthina barachana loina yauningai phangningai podaba haibase madu aikoi lungsinaba peaceful coexistence ki machak achau bane ase aikoi payam na Kaksing district of Mathela Leba JNB the Nimit Bani is Masatar Kiba Sumang Lila workshop Lotion Cray, workshop Asi Kev Hopes, New Delhi na JNB Mathela Punukusam Nadana, Prime Minister Schools for Rising India ge Backlash Day program Manusana Pangtopani, workshop Asida Maming Leba Sumalila artist Sagol Sem Sarana, resource person in a Mayros in the Wapam Kea Tanki. Impal to releasing Maying Kahena Takibina Maramorikas, Kansipur water supply scheme na Sing Piri Bam Sing Singamaka, Hanangoitong, Maibam Nekai. Normally kai kawa tongzu langthabal da ising pipi ko roster da ho makhara legani haina PhD ki sero lamana haidi Irisa singi da bata katholapi haiba wakalo da Regional Institute of Medical Sciences ke Department of Transfusion Medicine da pangthok kre Green Brigade Manipur Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Life Saver Manipur amadi Department of Transfusion Medicine Dreams na State Blood Transfusion Council ki biyeng makhada pangthok ki patharma da nupi manga yauna mi kuni thoina I dan tawki Sanabigi Bauda, New Delhi ki Talkotara Indoor Stadium da April Taranipani kun Pauba Pangthokadaba Tarasuba Federation Cup Jet Conedo Championship 2025 Saru Yaranaba Manipur team Simpi trial selection Pangthokadori Mars ani ga yupung tarin makai ga yupung tara mathoi makai pawa sathakadori trial sida player coach amadi technical staff singna Saru Yabina ba association asige serolamana hairi
Chathariba Indian Super League ta ngasi Bangalore FC di Chennai FC ni nalamba tawnari match asi nimidang pung 3 makhaita matanda Sri Kantirpa Outdoor Stadium Bangalore da sanab hauki Liga Sigi table da Mohan Bagan Goha madi Jamshedpur na point yankhani thoi nipuni thoi madi kontra teret phangduna ahanba anisuba madi ahumsuba position da mangjil thari Arevada Bulletin Sigi Alliance amna miyamda thamjari Arambai Tengol di lusing korongan kuman Piaro Robin Kwarakpam amadi atay lusing singna Governor Ajay Kumar Phalako na tongan tan diman mapan yawa memorandum fishing play A Rebitel to Manipur part Haidamington ba live panel discussion nama Tokomi na sini pangtokay State oriba issue si laran sa kitan ba panel discussion si pangtokani Hairi Bosin na na pangtok kiba SSL sa exam ng sitok iba social science subject equation paper liquid pay desam na senabasing action local uhay ni tagsilat ni bot kimaki na gisu cybercrime na wakat pay Indian Knowledge System IKS in Higher Education in Mata dan Mininis masata kada National Conference na City Governor na hudo pay Triple IT sunabati ke different classroom amasu sangga pay Amasong 5th National Games ta overall team champion ni title logo ng kipagi puwari bining singdara. Nandama sa itungan-tungan ng kapamsingda sa nourishing innovate plan tokre. Matang sa bulletin ng solusyon jari, Manipur sa maling itungan-tungan ng pangdatolobi pausing da ba impact news rumiyeng tadong review.